Көтөгүллү кынаттанан этигурдук аттақ иис оңоһук быстапката әжегеннәғі Афанасий Варовский атынан исторический музейга турда. Маннык быстапка быйыл 2 төгүлүн алынна терехен район бири тыктанар таланна хуха сахатуротун мастара Сүйөн партнягин сырды керегер ананар. Кини чеканка хартыналара маханан маман муғынан кыспыт арасын оқтыра кеңегеға билелдер. Көтөгүллү кынаттанан ден аттақ Семен Афанасьевич партнягин сырдык керегер анаммыт, күрәк быытынан барар быстапкаға сүйістен тақсы район таланнақ жөнесергеде оңоқтарын ағалан турордулар. Быйылгы тәрәһен уратытынан быстапкы гыттылақтара 2015 сыл уста тоңорбут үлелерин жүлүр сүбәннигер көрдөрүгө тахардылар. Аяр жоғырдақ Семен Афанасьевич партнягин ден кихи оголоро кини өйдөбүннүгерден биристери туруран былырын сагалабыттара. Быстапкага жоннор жакталлар онна оголор ден арараммыт бастакы 2-3 местеден бүгүн хүрдәк элбәккеһи бирист бөгө тутта. Оройон олоқтоқтырын аяр куттарын мастарыстыбаларын таланларын арьер быстапкаға кихи соға мақтайы көрер оңоқтара үгіз болла. Бу оңоқтар барда бу эжиген хире уата болан котугулу тыннақтары бит. Бейлерин бу өбүгелерин төрүттерин үйетитен оны ытчаттарга өйдөрүгер саналарга эңерен бу үйретеллere уанна үйетителлere өтө көстөрө бит. Жүлүр сүбә тәрәһен түмүгер быстапка кыйылақтарыгар грамоталары Семен Афанасьевич оголоро спонсордар турорбут биристерин туртаттаата. Кыттаатчылар көтөгүллү кынаттанан эхил өссө сонун ураты үлелери оңорук болан таргастылар.